Pozdrav svima, dobrodošli u ovaj video. Hoću da vam pokažem varalice koje sam naručio sa Temua. Vjerovatno ste i vi naručivali do sad i bolje znate od mene kako rade i da li rade. Ja ne znam. Evo ovako da počnem. Imam jednu ovu veliku, ogromnu ribicu. Jako mi se sviđa. Ima, znači ovdje na mikrofon da se čuje, zveči lijepo. Sviđa mi se dizajn. Sviđa mi se i to što je kačanje, vidim ovu žicu koja prolazi, ide dole u tijelo. Sad dokle ide ne znam, ali izgleda mi obećavajuće. Ovdje imam jednu crvenu, ali mi nije jasno ovaj jezik, zašto ovako ide. Neko ko se razumije može napisati komentar, jer ja stvarno ne znam, nisam vidio do sad ovaj jezik zakrivljeni. Ona nema zveku, sviđa mi se i kačanje što isto žica ova ulazi dole dublje u tijelo, izgleda malo sigurnije i stabilnije. Sljedeća, kolike su udice, majko moja mila, ogromne. Isto sivo crveno, jedna velika isto ribica, jezikova je širi, ali kačanja što se tiče, samo tu u ovom jeziku je postavljeno to i mislim da ne bi mogla izdržati udarac neke veće ribe. Ne znam, možda griješim. Ova isto, jako lijepa, dobro ima trokuke, jezik isto malo širi, ali što se tiče kačanja, isti problem. Ne znam koliko je ovo sigurno. Ne daj Bože izgubiti soma kakvog lijepog. Ovdje imam iste boje, samo manja. Jezik je malo širi. Isti problem ovdje. Ne znam zašto to nisu radili malo bolje. Vjerovatno zbog cijene. Jer cijena je smiješna. Sad imamo ovaj jedan. Neko zove ružno pače. Ne znam. Ima naziva kamar. Jako lijepo izgleda. Sad što se tiče kačanja. Isti problem. Sve u svemu lijepa je bar kao dekoracija u sebi, ovako. Vidjet ćemo kako rade. Sad imamo ove zelene. Po meni jako lijep wobler. 3 trokuke ima, jezik isto širi, ali što se tiče kačanja, isto. Znači, samo tu u jeziku. Šteta. Ova mi isto jako lijepo izgleda. Ko bi rekao da Kinezi ovako lijepe stvari mogu napraviti. Sad, koliko je ovo sigurno, ja ne znam. Što se tiče kačanja, vidjet ćemo. Slična ovoj prošloj, samo sa crvenom glavom. Pogledajte. Jako lijepo izgledaju. Što kaže, bar za dekoraciju mogu poslužiti, ako ne za ribolov. Pogledajte kako to lijepo izgleda. Imamo isto jedno, ajde da kažemo, ružno pače. Pogledajte. Jako lijepo urađeno. Ne znam koliko se vidi na kameri, ali po meni lijepo izgledaju. Ovaj mi je posebno lijep. Ima perla boju. Pogledajte. Mijenja boje. Jedino kačanje isto je problem. Ali nadam se da neće biti problema.
Sad imamo ove dvodijelne, isto jako jeftine ribice bile, nisam mogao doli da ne kupim. Pogledajte. Jako lijepo izgleda. Ima druga boja. Ova je providna čak. Još ima i zveku. Pogledajte ovu. Ima ih 5 komada dvodijelnih. Evo ima i ova. Malo tamnija od one prve. Po meni lijepo izgledaju. Sad ovdje imam više komada. Malih voblerčića koje sam naručio Maksuz za bucova. Pogledajte ove male ribice. Mislim da je nijedan bucov neće moći odoliti. One dođu isto ovako upakovane. Lijepe stvari za male pare. Sad me zanima da li ste vi naručivali, vjerujem da jeste. Kako rade, da li rade. Ja kad testiram mogu se javiti opet videom, pokazati rad ribica. Dotad lijep pozdrav i hvala na gledanju.